umuntu ugomba kuzayobora u Rwanda nyuma ya President Kagame agomba kuba ari umuntu wateguye. Nta muntu wayobora iki gihugu cy'u Rwanda uretse Paul Kagame. Aya ni amagambo ujya wumvana abantu benshi batandukanye bavuga yuko Paul Kagame ari impano y'u Rwanda, ndetse nta muntu n'umwe ushobora kuba wabasha kuyobora kino gihugu nk'uko we yakiyoboye. Hari n'undi wavuze uti bano bantu nka Paul Kagame baboneka igihe gito cyane, ntabwo aba bantu bakunze kubaho, ni abantu rwose baba bariherewe impano. Ese ibi ngibi byaba ari propaganda ya politike cyangwa se ari ibintu byo kwivugira byo kugira ngo bamamaze umuntu umwe gusa abandi baburizwemo, cyangwa se koko nibyo nta wundi muntu wayobora kino gihugu cy'u Rwanda? Bishyire muri comment ugira icyo wandikaho. Iyi channel ni Akayunguruzo TV, tuzajya tubagezaho amakuru atandukanye ajyanye na politike, kuyasesengura n'amakuru agezweho atandukanye mu Kinyarwanda. Murakoze kudukurikirana. Hari benshi rero bakomeza bavuga yuko nta wundi muntu wayobora kino gihugu uretse Paul Kagame, dore ko amaze imyaka irenga 20. Dore ko uyu mugabo Paul Kagame yayoboye iki gihugu kuva mu mwaka wa 2023 kuri manda ya mbere, manda ya kabiri mu mwaka wa 2010, manda ya gatatu mu mwaka wa 2017, ndetse na manda ya kane mu mwaka wa 2024, aho aherutse nabwo gutorwa, ndetse agatorwa afite amajwi menshi cyane. Dore ko abantu bagerageje kugira ngo bibamamaze nawe akenshi rwose babona amajwi makeya. Ababigerageje harimo Twagiramungu Faustin, uyu rwose yabonye amajwi make, amajwi ageze nko kuri 3%. Abandi barimo n'abitwa ba Mpayimana Philippe, nabo nayo ngayo bibonera. Undi ni uyobora Green Party, uyu nta wundi ni umugabo witwa Frank Habineza, uyu nawe rwose nawe yabonye amajwi makeya cyane. Bikavuga ko rero aba bantu rwose aba yabakubise inshuro cyane, nta muntu ushobora kuba wabasha kumwigaranzura. Abahanga mu bya politike muri abo bose bagenda bavuga yuko Twagiramungu Faustin ari we muntu wari ufite imbwirwaruhame zikaze, cyangwa se wari ufite imbaraga cyane nyinshi cyane muri aba bantu bose. Bakavuga yuko uyu mugabo kubera ko politike ari ikintu yakoze akiri muto cyane, ari ibintu rwose byari bimurimo. Iyo bageze kuri ba Nahimana, abitwa ba Nahimana Thomas we bavuga yuko we ari umunyapolitike, wavuga ko rwose atabasha kugomba gukuraho Paul Kagame, ko ndetse atakinabaho. Ibyo ni ibintu bitandukanye abantu bagenda bavuga. Ntaho kwibagirwa Ingabire Victoire. Ingabire Victoire ni umudamu ukomeye cyane muri politike, dubwo rwose atavuga rumwe n'ubutegetsi, ari kugaragaza ibitekerezo ubona bitandukanye na leta iriho, akavuga yuko we ashaka kuzana demokarasi, akaba ashaka igihugu kigendera ku mategeko. Uyu ni umuyobozi witwa Dalpha Umurinzi. Uyu rero Ingabire Victoire we akaba ari no mu Rwanda, ndetse akaba yaragiye afungwa, ariko mu byo yafungiwe hakaba harimo ibijyanye no gupfobya jenoside. Uyu rero Ingabire Victoire we akavuga nubwo yanangiwe no kugira ngo abashe kwiyamamaza mu matora, bitewe nuko atari yahawe ihanagurwa busembwa, bitewe nuko ngo atakomeje kwitwara neza nyuma yaho ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika. Ariko uyu mugore agaragaza imbaraga nyinshi cyane. Twagiramungu nawe twababwiye yuko nawe yagiye kuko agaragaza imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abe yabasha kugaragaza ubushobozi ko yuko yabasha gukuraho Perezida wa Repubulika, cyangwa se nawe yagira ubushobozi kuba yaba Perezida wa Repubulika. Nanone hari abandi bantu ujya wumva baha amahirwe cyane, bakavuga Jeannette Kagame, uyu nawe ugarukaho cyane, umufasha wa Perezida wa Repubulika, bavuga bati nawe ashobora kuba yamusimbura. Dore ko nyine akunda kugaragara mu biganiro bitandukanye, aho uzumva ari mu biganiro bizamura abakiri batoya, mu biganiro bijyanye nanone no kwimakaza umuryango, ibintu bya gender, aho naho akunda kuhagaragarira avuga ijambo. Rero bikavuga yuko uyu nawe ashobora kuba yahabwa aya mahirwe, dore ko banavuga bati ari no mu bagira inama Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuko ari umufasha we. Undi muntu nanone baha amahirwe, bavuga yuko uhahabwa amahirwe nanone ari umukobwa we witwa Ange Kagame. Dore ko mu bana be bose nta wundi muntu ujya ugaragara atanga ibitekerezo bitandukanye kuri politike, ariko uyu Ange Kagame yagiye agaragara atanga ibitekerezo bya politike, ndetse akaba anamukora mu kazi ka politike, dore ko akora muri presidence.
bikavuga ko rero uyu mukobwa nawe afite ubasha kuba yabasha nawe kuba yayobora igihugu, ariko ntabwo aragaragara cyane rwose ku buryo wavuga yuko yagira izo mbaraga zo kuba yayobora iki gihugu cy'u Rwanda. Abandi bantu baravuga bati ashobora no kuba yava mu mutwe wa politike. Iyo bavuze rero mu mutwe wa politike ni muri FPR, bahita batekereza umusaza witwa Tito Rutaremara. Uyu ni umusaza w'inararibonye cyane, dore ko ubu ngubu afatwa mu basaza bagira inama igihugu. Uyu bakavuga yuko nawe ari mu bantu bahita bahabwa amahirwe akaba yabasha kuyobora kino gihugu, ariko nawe arashaje. Ariko iyo tugiye ku mateka, uyu ni umugabo rwose ukomeye muri FPR, ufatwa n'inkingi ya mwamba muri FPR. Uyu rero bakabona yuko nawe yaba afite amahirwe kuba yayobora kino gihugu, cyane cyane kugaragara nk'umugabo uzi kugenda aganira n'impande zombi, bakabona ko adashobora kuba yaba umuhezanguni ngo agendere ku gace aka n'aka. Ntabwo rero wavuga ku butegetsi ngo uhite wibagirwa abasirikari muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri Afurika, ubwo bituma batekereza umusirikare ushobora kuba wayobora kino gihugu. Abenshi rero bahita bavuga bati uwo nta wundi ni General James Kabarebe. Ni retired, ariko nubwo ari retired, uyu muntu ni umugabo ufite amateka cyane mu bintu by'intambara, dore ko bavuga yuko yigeze kuba general w'ibihugu bibiri, akaba yigeze kuba generali cyangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayobora ingabo za Kongo, arongera akayobora n'iz'u Rwanda. Uyu ni umugabo rero mu bijyanye n'igisirikare ukomeye cyane, kuko mu mbwirwaruhame nyinshi cyane abasobanura amateka y'intambara, urugamba rwo kwibohora, intambara yo muri Kongo. Uyu rero akagaragara nk'umugabo koko wabasha kuba yakora ibintu bikomeye cyane, kuko afite amateka nyinshi mu ntambara. Igihugu cy'u Rwanda kikaba cyaba cyizeye umutekano. Ubwo urumva ko ibyo ni ibitekerezo abantu benshi bagenda batanga bibaza ngo ni bande bashobora kuba bayobora kino gihugu, dore ko abagiye bose babigerageza bagendaga batsindwa cyane. Ubwo twavuga nka Twagiramungu Faustin wiyamamaje, uyu ntabwo yagize amajwi ari munsi ya 5%. Twavugamo Frank Habineza wa Green Party, nawe rwose yagize amajwi make cyane. Ubundi ni Philippe nanone, uyu mugabo nawe ugeze kwiyamamaza nawe yabonye amajwi make cyane. Hari n'abandi none bajya bagaragara, harimo n'uwitwa Thomas Nahimana. Uyu nguyu uvuga ko ayobora igihugu cy'u Rwanda, ariko muri guverinoma ikorera hanze, rwose akajya avuga n'ijambo nk'umuperezida w'igihugu, ariko akajya anagaragara avuga yuko perezida w'u Rwanda atakibaho. Uyu nawe akavuga yuko nawe rwose yaba perezida, ariko ngo yagiye yangirwa mu bihe bitandukanye kuba yabasha kuza ngo abe yayobora kino gihugu. Rero abantu bakagenda bavuga bati ese amaherezo ni ayahe? Ese nta muntu uzayobora kino gihugu cy'u Rwanda uretse Paul Kagame? Dore ko imyaka rwose igira nabi, umuntu arageraho agasaza. Yakoze ibikorwa byinshi bitandukanye, Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ibikorwa by'indashyikirwa, yateje imbere iki gihugu cy'u Rwanda kigera ku ruhando mpuzamahanga, igihugu kinamenyekana. Ariko ninde uzabasha kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda? Ese nawe uremera yuko nta muntu n'umwe ushobora kuyobora kino gihugu cy'u Rwanda uretse Paul Kagame? Nimba ari kubyumva bishyira muri comment. Nimba hari undi muntu ubona washobora kuyobora kino gihugu, bishyira muri comment, tuzamukorere ikiganiro. Iyi ni video nshyashya dukoze hano kuri iyi channel yacu y'Akayunguruzo TV. Basa kugira ngo mukoze subscribe, ndetse n'ikino kiganiro cyacu mukimenyeshe n'abandi bantu batandukanye, nabo babashe guhatanga ibitekerezo bitandukanye, dore ko iki gihugu ari icyacu. Tugomba rero kugitangaho ibitekerezo bitandukanye, byose hagamije kugira ngo tubashe kubaka, hatagamije kugira ngo dusenye. Buri munyarwanda wese afite ibitekerezo, ikiba gikeneye no kugira ngo twese twubahane. Murakoze cyane, ndabakunda, mukomeze mukurikirane Akayunguruzo TV.